Nĩ kĩroko rũcinĩ thaa 4:40 tarĩki nacio nĩ 2 mweri-inĩ wa Mũgaa mwaka ũyũ wa 2020 kũrĩa mbathi ya Mombasa Raha yahithũkĩirwo nĩ itoi cia Al-Shabab na kũraga andũ 3 gũkũ angĩ 3 magĩtigwo mena nguraro njũru. Nikapata kuna Nissan mbele yangu imesimama mahali imepark. Sikujua kunaendelea nini, lakini kwa mawazo yangu nikafikiria pengine amesimamisha mahali mtu anajisaidia. Naona kwa overtake hiyo Nissan tu hivi nikapata jamaa wametokezea 3 mbele na wakaanza kurusha risasi juu ya hewa. So wamerusha risasi 3 ya 4 ndio wamepiga hapa kwa gari, wakapiga hapa, ndio mimi nikajua hawa jamaa ni watu wabaya. Sasa nikakaza mwendo, sikusimama, wakapiga tairi moja mkono wa upande wa conductor huku, gari ikaanza kuyumba yumba. Mbathi ĩno ĩrĩa ĩracokire ĩratwarwo mũtitũ-inĩ nĩ itoi ici, no andũ 3 mararĩkia gwĩthara na marathi maramenyithia borithi. Magari mengine, kwa hivyo msafara ulikuwa mrefu. Gari la kwanza lilikuwa mbele la askari, gari lingine lilikuwa nyuma. So katika ile kutaka kuona kwamba kila mtu yuko katikati ya haya magari, nafikiri lile gari likaja baadaye, lakini ilipofika unaona iliweza kuwaokoa wananchi. Nacio rĩrĩa borithi cirokire cirethana na itoi ici na cirarĩkia kũraga andũ 4 arĩa mararĩ thĩinĩ wa gĩkundi gĩkĩ kĩa Al-Shabab. Nikakimbizana kuangalia vile nitajisaidia maisha, nikaenda mpaka nikasimama huko mbele mwisho wa Nyongoro huko. Nikasimama huko kama 5 minutes, nikaona Simba Coach ndio hii inapita na TS. Rĩu andũ mena gĩkeno nĩ ũndũ thayũ nĩ ũcokereirie mĩena ĩno na mĩhang'o ĩgathiĩ ona mbere ta mũtugo. Gĩkũhang'ĩra mohoro matiganĩte kũndũ gũtiganĩte na tũgĩcokereria mĩhang'o o ta kawaida kuma Lamu Gasen, rĩakwa nĩ Joe Kariuki wa Wangũi.